10 slikara iz Ivanova, Jeroslavlja i Pljosa tokom 9-dnevnog boravka obilazili su Srbiju i različitim slikarskim tehnikama najinspirativnije predele pretočili u slike. Osim pejzaža iz Varne gde su umetnici bili smešteni, pažnju privlači Šabac noću i preko dana, ali i verno dočarana južna i zapadna Srbija. Nama se veoma dopao vaš grad, njegova arhitektura je specifična, to nam se posebno dopada, zato svi umetnici, čitava grupa želi da slika u gradu i mnogi motivi na našim slikama su upravo iz grada. Ja u Srbiji prvi raz i što porazilo больше. Prvi put sam u Srbiji i ono što me najviše oduševilo to je narod. Mi se ovde osjećamo kao kod svoje kuće, među svojim najrođenijim. Хороших знакомых. Это было очень приятно. U želji da pokažu bliskost dva naroda i približe istorijski i kulturni razvoj svoje zemlje, umetnici iz Rusije doneli su 10 slika koje čine zlatni prsten Rusije. Ovo je druga poseta slikara iz Ivanovske oblasti koju su priredili nevladina organizacija Seoski Prag i grad Šabac. Izložba je prodajna i biće otvorena do 26. septembra.